Yego twongeye kubashimira abavandimwe mukomeje kubana natwe kuri Upana Media TV nk'ibisanzwe tubahaye ikaze mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma kandi nkuko bisanzwe twongeye kugaruka tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru ari kuvugwa mu kibaya ndetse ndava mu kibaya cya Rusizi cya Plaine de Rusizi, ndetse turi bwongere kandi no kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no mu Cindondo uko byifashe kugeza aya masaha. Reka tubane kandi tukomeze tubashishikarize kubana na Upana Media TV. Bimeze gute? Reka amakuru yacu tubanze tuyahere muri Plaine de Rusizi cyangwa se mu kibaya cya Rusizi werekeza mu mujyi wa Uvira. Bimeze gute? Umunsi w'ejo twabwira ko ahitwa Kabunambo habereye imigwano ndetse na Runingu, kugeza nyine Kabunambo na Runingu birimo bagwanyi ba AFC M23 ntabwo babashije kuba barenga aho ngaho ku mpamvu zo kubahiriza agahenge. Murabizi ko bari barafashe umujyi wa Goma nyuma bakaza kuvamo bitewe nuko bari babisabye na Washington kugira ngo agahenge kubahirizwe, nubwo mu by'ukuri bari basagariwe n'ingabo za FRDC, ariko kandi bakomeje gahunda yabo ni yindi no kubanza kubaha agahenge kugira ngo ibiganiro barimo bitaza gupfa cyangwa se bitaza gusubira inyuma, bakaba babashinja ko aribo bari inyuma y'ibitero cyangwa se aribo bari inyuma y'ibiri kuba byose. Amakuru yacu nkuko bimeze, ariko kandi turabagezaho uko byifashe kugeza izi saa turi gukora inkuru yacu muri kino gitondo. Amakuru dufite cyangwa se amakuru duhagazeho twashobora kuba twababwira y'urugamba uko rumeze ubu nyine muri Plaine de Rusizi. Nta mirwano ihari kugeza zino saa mu kino gitondo turi kuvuga, nta ntambara ihari, imirwano yahagaze. Kuba iyi mirwano yahagaze sinavuga ko wenda habayeho agahenge cyangwa se wubahirijwe agahenge, ahubwo ejo ku munsi w'ejo hashize FRDC yateye mu bice bitandukanye mu kibaya n'ubundi, ariko iza gukubitwa cyane ndetse bivuga ko hageze inkomere nyinshi mu mujyi wa Uvira. Izi nkomere ubwo zamara kugera hariya habaye kutumvikana, ndetse hari amakuru dufite ko hari umusirikare umwe w'umunyamurenge ushobora kuba yarashimuswe cyangwa se yarafashwe ashinjwa ngo ubugambanyi ubwo bari kuri ligne de front, ubwo ni za Runingu, washinjwa ko ngo yaba yaravuganye ngo n'abasirikare. Ntabwo nzi ko ari umunyarwanda gusa, ntabwo nzi ko ari umunyamurenge, ahubwo ashobora kuba ari umututsi muri Nord cyangwa se umunyamurenge entre kuko bavuze ko ngo ni umututsi. Byaza bikunze hagati y'umunyamurenge n'umuri Nord Masisi, ashobora kuba ari aho ngaho. Rero uko byifashe kugeza aya masaha turi gukora iyi nkuru yacu muri Plaine de Rusizi, nta mirwano ihari, nta n'imirwano yahabyukiye, gusa aduyi ari imbere yabo, bose bari kurebana. Umwe ari aho bita Runingu, ubundi ari aho hakurya bita za Kiriba, nimba ari Kiriba niho FRDC hagarariye, abandi nabo bakaba ari aho ngaho bitwa za Runingu. Ni ukuvuga ngo Runingu yahoze irimo FRDC, ariko FRDC yayivuyemo kuva ku munsi w'ejo mu masaha y'isa 9 nibwo babakuye hariya. Ubundi babateye mu gitondo cya kare rwose, mu gitondo cya saa 12 za mu gitondo bari babateye, baragwana, ariko bakagwana batadivasinga, bakabakubita bakabasubiza inyuma, bagasubirayo bakasaba bakakubita. None FRDC mu saa 6 yongera imbaraga, nkaho rero n'indiramforo bahita bongera imbaraga bashaka kurepusa M23. Ubwo abaturage benshi bamaze kuva muri Kabunambo bashaka kwavasa cyane ngo bajye muri Sange, bene bije muri Sange. Nibwo M23 mu masaha ya saa 9 mu by'ukuri nibwo yadivasinga irakomeza igira hitwa Kiriba, igira hitwa Runingu, ntabwo ari Kiriba, Runingu. Imaze kugera Runingu rero nibwo FRDC yahise isubira inyuma nayo rahunga, ndetse bafusha n'abantu benshi kuko biravuga ko hakoreshejwe uburyo buri tekinolojike
rw'intambara hariya habayeho intambara iremereye itarafashe igihe kinini cyane, ariko kandi yakoreshejwe nk'imbunda ziremereye n'imbunda zihariye zo ku rugamba rumeze kuri yo. Kugeza amasaha twakora inkuru yacu, Runingu irimo M23 ntabwo badvasinze ngo baje mu mujyi wa Goma, ariko kandi bahagase. Bimeze gute? Tusho kwibaza se kuki M23 itahise ikomeza ngere umujyi wa Uvira. Murabizi ko M23 yavuye muri Uvira n'ubundi yarayifashe, suko yananiye kuyifata, uko yayifashe ubushize n'uyu munsi niko ishobora kuba yayifata. Gusa ahubwo ikiriho ni ukugira ngo urabona leta ya Kongo irasa n'iri gushaka ngo iba provoke, hanyuma ibiganiro barimo muri Katari nako Washington bihite biburizwa bavuga ko batewe cyangwa se umujyi wa Goma wafashwe kandi bari mu biganiro. Nico leta ya Kongo iri gushaka. N'ubushize n'icyo yakoze ye bari mu biganiro n'ubundi Washington nuko babikoze. Rero urabona ko leta ya Kongo ishaka gutera gushira mu umutego kuri M23 kugira ngo nimara kubikora leta ya Amerika yongere bagire ngo basubire inyuma, none kandi yongere basubire inyuma batakaze byinshi. Urumva gufata umujyi wa Uvira byaze bikunze, hagomba kuba hariho abantu bapfuye, hagomba kuba ari ibikoresho byakoreshejwe, amasasu yagiye menshi. Urumva kandi M23 ayikora amasasu murahazi iracharginga FRDC. Urumva rero baba bakeneye ngo bayikoreshe amakosa, hanyuma nyuma baze kuvuga ngo nibo batangije urugamba. Rero kuko bamaze kubimenyera babakubisara nzo kubitara ati reka duturize hano dupowe hano, ubwo turaza kubatega nimwongere kugaruka turaga tukubita basubizeyo ikivuga n'ubundi conkere ko. Kandi gusa abantu benshi mu by'ukuri mu biragaragara ko abantu benshi bifuza ko umujyi wa Uvira ugomba gufatwa kugira ngo byibuze abanyamurenge bari musozi miremire babasha kuba babona amahoro. Dukomeza gusaba natwe no kuri turabizi ko agahenge kagomba kubahirizwa, kandi abanyamurenge nabo bakeneye amahoro, bakeneye guhumeka ngo byibuze gakeya. Kandi ikibazo cyose kiri kuva hehe? Kiri kuva Uvira. Kuko M23 isanga mu siro givuga ngo aho igitero kizakiva cyose bazagikurikirana bagenda bakizimiriza iyo kiri. Turabasaba mu by'ukuri mugende mutuzimirize kira gitero kiva Uvira, turebe ko wenda abanyamurenge bari musozi miremire bashobora kuba babona amahoro. Nuko bimeze rero muri Plaine de la Ruzizi. Kuva ku munsi w'ejo ahitwa ku Kirungwa hari ingabo za M23 ndetse na twirwaneho bamaze gukubita duyi barafunga, niho sefo ifungiye, bakaba bari muri bice by'imisozi miremire ireba Uvira, akaba ari wa deploys ingabo nazabo nishi cyane mu Minembwe kuva ku munsi w'ejo. Hamaze iminsi igera kuri 3 nta ntambara ku munsi w'ejo, kandi ahitwa za Biziba ni Biziba, yego ni Biziba, havugiye imbunda nini ziremereye bivugwa ko ngo bashatse kwa divasinga, ariko kandi ngo baza gukubitwa bibi cyane ku buryo ngo batamenye nabo uko byagenze, mu buryo batari bazi ko Biziba mu nce za Biziba haba hariho twirwaneho, ngo batekerezaga ko ari amahoro, bari badivasinga bagakomeza uko babishaka, ariko mu by'ukuri ngo baguye mu kantu ubwo babonaga bakubiswa n'ingabo nyinshi cyane, bakibaza ko bibaza ati dese twirwaneho yabingana gutya ku buryo iri mu mpande zose ziriho intambara. Ariko kandi amakuru dufite n'ukuri nuko babwanye umwanya mutoya, ariko bahita bakubita basubirayo. Gakenke iracari Gakenke ntabwo iravamo adushye. Gakenke ahitwa Gakenke muri centre mu muhana w'abanyamurenge harimo twirwaneho, ntabwo tubabwire tuva mu runaka hari umenye gusa ko ari twirwaneho iri Gakenke mu muhana. Imbere yaho bakunze kwita mu Hindigiri hariho FRDC n'abarundi benshi cyane, niho deploying ingabo zabo. Umuntu twavuganye wabasha kunsobanurira ukuntu bimeze hariya za Gakenke yambwiye ko bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, ngo ari udusozi tubiri turebana, hagati hakabaciye uruzi rwitwa Gakenke, nigo ruri hagati yabo. Nukuvuga ngo bamwe bari hakurya, ubwo abahazi barahita bahamenya, bamwe bari hakuno abandi bari hakurya. Nukuvuga ngo akuzi kaciye hagati ni Gakenke, ariko gahose ni hakurya yagwiko, ku bahazi bari guhita babyumva. Nuko bimeze kuva ku munsi w'ejo wundi mu byo kuri nko kuwa kabiri, nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kane w'iki cyumweru gishize,
nta mirwano iraba muri ako gace, gusa bararebana bamwe mu ndake zabo, bane mu ndake zabo, amarondo bari kurebana, nta gusinzira nta kuryama, umwe ari kuneka mugenzi we undi akaneka mugenzi we. Ayo ni amakuru ari mu Minembwe, mu nce za Mikenke ndetse za Karingi, hose aho ngaho muri rasheni yose harimo FRDC ndetse na Twirwaneho. Uko bameze hari Gakenke n'ahandi niko bameze, nta muntu uri mu birometero 10, umwe ari kureba undi hakurya y'undi, hakurya y'undi, hakurya y'undi, hakurya yiwe, nakuzi kagiye kabagabanya ahantu hose bari. No kuvuga ngo ubu bose bari kwisheni imwe, nta wambuka hakurya abandi n'abarambuka, wambuka hakurya wagaruka n'abandi bakagaruka, kuko bari kubacunga, kuko hariya ni nko gucunga navuga ngo gucunga inkara zitona, cyangwa no gucunga iki, no gucunga nyine umwanzi ataba yaca ku ruhande akaba yaje gutera abaturage cyangwa se kica abaturage. Murabizi ko ari wo mugambi wabo. Nuko bimeze mu Minembwe, nta mirwano ihari, ariko kandi ukuntu byifashe n'ayo makuru mbahaye, kandi ni makuru y'ukuri, ababizi barabizi cyangwa se abatabizi mu bimenye. Amakuru y'abagabo b'abanyamurenge babarizwa bagera kuri 5 cyangwa 6 bari mu gihugu cy'u Burundi, wese mwagiye mubona amaposte bifotoza, ndetse nabonye babambi bashize n'amafaranga mu ntoki, arekira ni editing, ariko kandi ibwabi bo barahari, icyabazanye bakivuze ntabwo ari banga, bavuze ko bari gushimira leta y'u Burundi ngo kubikorwa imaze iminsi ikora, ngo bijyanye no kutabara abanyamurenge, ndetse ngo no gufasha leta ya Kongo ngo kugaba ibitero kuri Twirwaneho mu Minembwe, cyane niho bashimangira bavuze ngo iwabo. Rero nyuma yo kumaze kubigaragaza ku social media, bagiye bayipostinga hirya no hino, ndetse banashimwe nyine n'abagenzi babo na leta y'u Burundi, presidency y'u Burundi nayo bivuzeho, kuko bakiriwe mu ntuza, bakiriwe muri ranzu nkuru ya leta, mu Ntare House niho bakiriwe, urumva, kandi bakiriwe na president of course. Hanyuma rero barifotoza, ndetse inyuma kuri byinshi y'u Burundi birabivugaho, n'ibyo muri Kongo birabivugaho cyane, bisa n'ibishimangiza ko ngo abantu ngo bakoze igikorwa ciza. Ariko nyuma y'abo ngabo hari bamwe n'ubundi barakibarizwa muri mahoro, nubwo bakoze biriya, batari babarizwa muri rashaka ryabo, imbere bise nimba ari GB Watt simpane ukuntu babyise, ariko kandi hari bamwe bakibarizwa muri mahoro, nibo mahoro yabyutse nabo yandika itangazo ryamagana ibikorwa bakoze. Reka tubasomere itangazo ry'amahoro kugira ngo mubashe kumva ibyo mahoro yabivuzeho. Ubuyobozi bw'umuryango wa Mahoro Peace Association bishingiye ku mategeko awugenga, nk'uko ateganywa mu ngingo ya 7 n'iya 9 ndetse kugeza no ku ya 11, ya 12 n'iya 13, zigena imyitwarire y'abanyamuryango n'ibihano bihabwa abatubahiriza. Buramenyesha abanyamurenge ibi bikurikira: mu nama y'inteko rusange y'amahoro yabaye ku itariki, bashaka bibesha mu matariki, yasuzumwe imyitwarire y'abanyamuryango bamwe hagaragara ko hari abarenze ku nshingano zabo, bakarangwa n'ibikorwa binyuranye n'indangagaciro z'umuryango, birimo kuharabika, kudatanga umusanzu mu bikorwa byabo, no kugambanira ndetse no kugambanira inyungu rusange z'abanyamurenge. Hashingiwe kuri iryo tegeko rusange, hafashe umwanzuro wo kwirukana burundu aba bakurikira mu muryango wa Mahoro Peace Association. Uwa mbere ni uwitwa Bosco Manyota, yararimo haramwe mubonye, Patrick Mugabo, Fazili Renzaho, Emile Muhizi, Douglas Sebaziga, Museveni Musafiri, Marcel Ntagora, Gakunzi Karanzi, Charles Byabagabo. Hari bamwe batagaragayemo hariya muri abangaba ndangije gusoma amahoro yavuze, hari bamwe batagaragaye mo hariya, bari barimo hariya, ariko kandi abangaba urumva baragongwa n'itegeko rya Peace
by'amahoro Peace Association mu byo batakoze, harimo gutanga umusanzu, harimo kugambanira n'ibindi byinshi. Nubwo batatanze detail ya buri kintu, ariko kandi abangaba bari mu bamwe bari mu harenga abamanyota, bari muri bari baje kuhura na perezida w'u Burundi. Rero igitangaje kandi komeza rivuga ngo tuributsa abanyamuryango bose ukomeza guhumuriza kubahiriza amategeko agenga umuryango no kurangwa n'indangagaciro z'ubunyamurenge zirimo ubupfura, ubumuntu, ubufatanye, kubahana no gushira imbere ubumwe. Turanasaba abayobozi b'imihana aba bantu babarizwamo gushira mu bikorwa iki cyemezo ako kanya nyuma y'itangazo bikorewe Phoenix, Arizona muri Amerika na Perezida Douglas Kabunda. Aba ni bamwe bahagaritswe muri Mahoro Peace Association bitewe n'imyitwarire bagiye bagaragaza cyangwa se bagiye bagaragaza, ubwo bamwe batangiye kwitambika umugambi wa Mahoro Peace Association wo gutabara abanyamurenge biciye mu misanzu cyangwa se mu biciye no mu buvugizi. Aba bagabo rero reka mbavugeho gatoya. Nyuma yaho arangije kugera u Burundi, abagabo bari mu bagabo hafi ya bose bagiye bavuga ko atari abatutsi ahubwo ari abanyamurenge. Ariko icyadutangaje nuko bavuze ngo baje mu izina ngo ry'abanyamurenge ndetse n'abatutsi. Ndetse ndatekereza ko abantu bashaka ka video bakumvisha bavuga ngo n'abanyamurenge ngo cyangwa ngo batutsi, kandi abagabo ubwabo bavuga ko atari abatutsi. Uyu munsi sinzi impamvu biswe abatutsi ariko giye Burundi, sinzi ko wenda nimba ko ari Burundi hari abatutsi. Sinzi cyahindutse kugira ngo biyita abatutsi none bari kwita abanyamurenge gusa. Ariko kandi mu by'ukuri nta gitangaza kirimo kuko bahora bahindura imvugo zabo. Ariko kandi iyi ntambara yo ntizahagarara kuko iracadushoweho. Biratangaje, biteye isoni, biteye kimwaro, biteye n'agahinda, ntibyumvikana uburyo ki leta y'u Burundi iri mu kurasa amadrone imbunda ziremereye ikica ababyeyi, abakecuru imyaka 90 bakarasukwa n'ingabo z'u Burundi bakicwa, ariko aba bene wacu bakongera bakavuga ati nta cyabaye, turagushimye ku byo wakoze. Ntibyumvikana mu by'ukuri, ariko kandi niko biza bimera. Ntago abantu bose ngiye kuvuga ngo ntago abantu bose bumva kimwe ikintu, ariko kandi ntago abantu nk'aba ngabo bubura kuri isi. Reka tubafatanye nk'uko bahisemo, ariko kandi hari umunsi ibi bintu bizagira bibazwa niba koko baje gushimira bari abantu bishatse kuvuga ko bari mu baterankunga babiriya bikorwa. Ariko kandi n'ikindi gitangaje bavuze ko ngo baje gushimira ngo iryo shimwe ngo byabaye ngombwa ko ngo bazanye n'ishimwe ryo gushimira perezida w'u Burundi. Ndatekereza kurusha gushimira perezida ntabwo waza bikoreye ibihumbi 2 by'idolari cyangwa igihumbi cy'idolari. Hari ni budget nimba ari amasasu, nimba ari budget y'imiti baguriye wenda ingabo z'u Burundi, nimba ari budget baguriye iki. Ubwo aho abandi bakora batabara abanyamurenge bo bakora batabara nako baje gufasha u Burundi. Ubwo wenda hari inkunga runaka batangize ku Burundi kuko batuye muri Amerika wenda afite amafaranga. Gusa nyine bavuze ko hari inkunga bari bazaniye perezida yo kumushimira cyangwa ishimwe bari bamuzaniye. Iryo shimwe rero nijye tutarabasha kumenya, ariko kandi mu by'ukuri amakuru dufite nuko bari abagabo bose kubangana kuriya n'abandi batabashije kuza baje bahagarariwe n'abariya ngo bafite intege imwe gusa yo kubwira leta y'u Burundi ngo timucike intege, twigwaneho ugiye gutsindwa. Niyo makuru bari kubwira perezida w'u Burundi ati timucike intege, twigwaneho igezeho gutsindwa. Bashitse babasobanurira ahantu hose bafashe, bababwira ibintu byose bimeze kuko amakuru baba bayafite. Ati mubwire abasirikare banyu bihangane bakomere, hasigaye igihe gitoya bagafata hamwe muri abice. Dusoze mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo hari abajura bafashwe ndetse baranaraswa bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage. Hari operation igisiga cha FARDC cyamaze gushiraho igira ku minsi 40
iyo ntambara ikaba yarahereye Mushaki ubwo amadrone agendaga arasa, ubwo sindamenya nimba tugejeje iminsi ngaho ariko ngo ni iminsi 40 bihaye ngo kuba bigaruriye Bukavu, bigaruriye Goma ndetse bigaruriye na Plaine de la Ruzizi. Iyi operation ku munsi w'ejo rero bari bashaka nayo bari bayitangije hariya kugira ngo barebe ko bikunda. Ibyo minembwe ikomeje kugorana, basanga hari urukuta rutapfa kumeneka, biba ngombwa ko basubira inyuma. Ariko kandi amakuru dufite nuko bakomeje cyangwa se baba deploying ingabo nyinshi mu bice bitandukanye kugira ngo bongere bubure intambara. Gusikira gitangaje wakwibaza impamvu hano gahenge kabo ku side yabo katubahirizwa, M23 akaba ariyo isa niyabaye ntagatifu cyane, niyo yabaye nk'umubyeyi, nkuko niyo ishaka amahoro kurusha uko leta ishaka amahoro. Ni ikintu gitangaje, ariko kandi kuriya twebwe tubibona nk'ibisanzwe kuriya, ariko kandi tekereza ko abayobozi ba M23 bazi byinshi kureza ibyo tuzi, kandi cyane bafite n'uburyo bazabikemuramo kandi mu buryo bwiza. Ndabashimiye bavandimwe, mukomeze mubane natwe. Iyi ni Upana Media TV, tabakunda kandi mugire umunsi mwiza. Tucaye mu masaha ya mu gitondo, mu gikuri turabasaba kugira umunsi mwiza, ndetse abahaha muronke ibyo mwifuza mubibone.